Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog, posle toliko vremena. Spremam vam jedan, tačnije spremio sam vam sad, jedan specijal neverovatno dobar. Ko me prati stalno, ko me poznaje lično, zna da sam nenormalno veliki fan Warcrafta. Znači, nebitno da li je to film, igrica, World of Warcraft, znači uopšte nije bitno. Znači, ja sam najveći fan te igre, knjiga i filma. Tako da u ovom specijalu današnjem, to bi na engleskom bilo Voice Impressions, na srpskom pričat ću neke delove iz igara, tačnije iz igre, World of Warcraft ili ti WoW, wow. Dakle, neke određene sentence, tačnije rečenice humana, dwarfova, elfova, undeadova, trollova i tako dalje. Znači, ko igra tu igru, zna o čemu pričam. Šta da vam kažem, osim uživajte, spremite se za uživanje i nemojte da mi zamerite ako nešto ne bude bilo u redu, jer ovo mi je prvi put. Znači, čitat ću kako oni budu pričali u igri, tačnije kako kažu oni u igri, tako ću ja da čitam ovde vama. Potrudit ću se da bude što bolje, tako da, šta da vam kažem, uživajte. Krećemo. Hey there! Light be with you. I supply only the finest goods. You got my attention? What's on your mind? Keep your feet on the ground. Hello be with you. May the stars guide you. Ishnu Daldied. My, you're a tall one. Pleased to meet you. With assistance? Arkenon Poros. The Naru have not forgotten us. What's your story? What can I do for you? Zog Zog. Blood and thunder. Loktar. Hail. Greetings, traveler. I've been expecting you. Speak quickly. And you are? Elomon. Don't be shy. Stay away from the voodoo. Our enemies will fall. Baladash Malanore. Time is money, friend. Yeah, what do you want? Slow down. Tell me of your travels. My son, the day you were born, the very forest of Lordaeron whispered the name. Arthas. You now stand upon the hallowed ground of the Scourge. The light won't protect you here, Paladin. Nothing will protect you. Father! Is it over? Imprisoned for 10,000 years. Banished from my own homeland. And now, you dare enter my realm. You are not prepared. Seriously? Are we gonna do this? Is this what the Horde has come to? I need to speak to Walchin about this. You want to see the Horde? I will show you the Horde. Drink, Hellscream. Claim your destiny. At the end, you will all be conquered. And what good then must we give in return? Everything. To bi bilo to. Znači, nadam se da ste uživali, meni je glas pukao, znači ne mogu više. Spremite se uskoro, znači radit ću serijale redom. Znači, sad sam čitao iz World of Warcrafta. Sljedeći naslov, tačnije sljedeći klip će biti iz nekog filma, tačnije puno stvari iz filma, pa ću malo dobacim političare, ovo ono. Znači, bit će svašta tu, iz raznih igara. Ako vam se svidio klip, ako imate neku pohvalu, zamerku, pišite u komentare, kao što i, znači, pišite zapravo dole isto u komentarima iz koje bi igre voleli opet da čujete neke ostale delove, znači neke nove serijale, kao što je sad bilo iz ovoga. Vi recimo predložite, hoću iz Batmana Joker da priča sa Batmanom. Znači, predložite redom, znači, što više to bolje. Izvinite ako nešto nije bilo u redu. Znači, kao što rekao, prvi mi je put bilo ovo sad, glas mi je pukao, znači ništa nisam uvežbavao. Znači, to je to, sve što je bilo u mojoj moći, ja sam pokušao da uradim za vas.
Ako vam se svidio konkretno ceo klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte, pišite u komentare, kao što rekoh, predloge za druge serijale, drugih igara, drugih filmova, drugih crtanih filmova. Šta da vam kažem, vidimo se u sledećem klipu, u nekom novom serijalu što se tiče ovih stvari. Hvala vam još jednom, izvinite što nisam snimao vlogove 10 dana, imao sam obaveze pošto sam upao u neki bend i sada vežbam da sviram gitaru, tačnije uvežbavamo, krećemo sa nekim svirkama uskoro, tako da to je bio razlog, izvinite još jednom. I šta da vam kažem, vidimo se već sutra sa novim vlogom, hvala vam još jednom i vidimo se. Ćao!